Kiharo-ini kia ihura tauni-ini ya Murang'a nikuo mbeu njithi maratindire ya timu itiganite kuma kaunti-ini ya Murang'a na Kirinyaga guku makigarika o timu ikienda kuiyukia uhotani. Mathako maya magitabanio o mwaka ni gikundi gia TMT na cukuru wa airitu wa Mumbi itanya inene ari kuhe mweke mbeu njithi na kumahinyiriria kwambiriria timu nyingi cia mathako matura-ini mao. Tumine kuhariria airtu ni undu aria marathie mathako. I think ni event ya mbere twikite, alafu bado twenda gukorwo na clubs cia community nigetha tugerie at least kumenta youth na andu aya angi aria matari na mawira. Mupira wa maguru, volleyball, handball, badminton, table tennis no mamwe ma mathako maria marathiaga na mbere guku mbeu njithi magikenerera. Twakaza game iria tuguthakaga twageria guthaka na senior itu ona ni matu appreciate uria twathaka game itu tra hope ntuguthi haraihu. Twina team 25 iria cirathaka, kwina high schools, communal teams na universities na colleges. Na kuona timu cia airitu itirari nyingi, riu ni moritio kuingirania na mathako kuona ona muno wira ta uria ungi. Ona gukiri uguo, mbeu njithi aya ni macakaite guthukanga kwa iharo nyingi kaunti-ini ya Murang'a na Kirinyaga, riu makienda thirikari cia kaunti icio cieri kumathondekera iharo niguo mehaririria mao makahuthaga. Uwanja ni mbovu sana. Pale tunachezea uwanja ni mbovu. Hata hapa penye tuna maintenance tu unaona uwanja ni sio standard. Ya pili ni implements, facilities zetu sio nzuri. Challenge ile tugeragira no maundu ta mifira uguo tujezi uguo turatona mungihota gututeithia na ithe no tukene. Mumbi Open Tournament iri haragiririo o mwaka rita rimwe. Ngiribotera Inooro TV kuma kiharo-ini kia ihura kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.